Ovako. Samo molim vas, stišajte vaš televizor. Stišajte molim vas vaš televizor. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Borova sela. Izvolite. Evo ovako, prvo dete moje juče je bilo uznemireno zbog one pesama i vikanja ubi Srbina. Jer to nije sramota za jednu državu. A drugo, kako vama smeta Šoškoćaninova ploča, tako i nama smeta možda vaši 12 redarstvenika. A ko je njih poubio? Di su naši Srbi? Kako vaših, draga gospođo? Naši Srbi di su. Kako vaših? Pa što onda? Pa Srbi su ravnopravni u Hrvatskoj sa većinskim hrvatskim narodom. Kako da ne? Kako vaši? Pa nisu ti 12 redarstvenika i vaši redarstvenici. Pa vi živite u Hrvatskoj. Neka živim u Hrvatskoj, ali di su Srbi koji su poubijani? Vi samo pričate o 12 redarstvenika. Di je Srbi što su ubijeni u Hrvatskoj? Gdje su Srbi koji su poubijani u Hrvatskoj? A protiv koga su ti neki pobunjeni Srbi ratovali? Protiv koga? Protiv koga, da. Ja ne znam, jel vi živite u Hrvatskoj ili u Srbiji? Živim u Hrvatskoj, ne živim u Srbiji. I vi, što vi mislite da vi niste ravnopravna kao svi drugi? Nisam, jer nemam prava nikakva. Di god odem, nigdje ne dobijem posao kao nacionalna manjina. Nacionalne manjine imaju jednaka prava kao i djeca poginulih hrvatskih branitelja. Nemoj da lažete, to su laži. Počevši od prednosti pri zapošljavanju postoji u zakonima RH. Osobe sa invaliditetom, pripadnici nacionalne manjine i bilo koje, tako i mađarske i češke. Nije to istina, vi je to laž. A što smo mi različite zakone čitali? Žao mi je, gospođo, ali proučite dobro zakon, imate dostupno preko interneta. Imam ja zakon, ali digao sam ošta kad kažem da sam iz Borova sela i da sam Srpkinja, dobijem šipak, a ne posao. A vi tu tražite naše ratni zločinci. Di su vaši što ste bi naše Srbe poubijali? Di su naši Srbi? Jer sam tam Srbi ubijali. Gospođo, jel vi živite u Hrvatskoj ili u Srbiji? Ja živim u Hrvatskoj, ali... Koja je vaša domovina? Je li vaša domovina Hrvatska? Moja domovina nije Hrvatska, ja volim Srbiju. A dobro, ali gdje živite? Živite u... Živim u Borovu selu živim i nije sramota da gdje živim. Dobro, pa zašto bi vas bilo sramota? Lažete kako su ljude ubijali. Kako vas nije sramota lagati? Znači, ko je pobio te ljude i masakrirao ih sjekirama? Sjekirama? Pa to ste gledali u filmu, vi niste niko normalni, vi ste gledali neki film, vi ste glupavi, a vi ste došli na ta pasta, ni Borovo selo išao u Strašno, hvala vam, lijepa, ugodan nam ostatak dana i doviđenja. I ovim putem